Hagasngi kebau MP ke Rajya Sabha Dr. W.R. Kharlukhi ulapli pajba yaki projek penroi baper hapok kesnong Rangthong ke bahap Southwest Khasi Hills District ula ai Mynsiem yaki Khynnah puli bakin yai beteng ban 3 minit hagajing puli jongki khenang bakin poi syakathong ke baki don. Habakran kumukuang san hagatega jingalang u Dr. W.R. Kharlukhi ulaong. Babun ki balong menteri rangba ka jela kidai ki bawan nagi Thaiñ Nongkyndong bat kumta ki samla puli kidai ban treshitam bat ban yai minot khenang bakin la ban poi syakathong ke baki don. They kumunong Khynnah school. So tonight we are in grand here in the world. You brought me to Khynnah school movie. If you don't let the job meeting I'm going. But you can mark. Wala Mynsiem mau ngijak politician dengan grand bagi chief minister. Kibubun ki chief minister to kami kriya ki mana lo. Dai kisah. Ki mana Nongkyndong. Bagi secara pasti jogi. Pi omnado pi sama di lepang Dr. Don nangta jadi lembai nangta salseng marak nangta kibubun kidai wana Nongkyndong. Buat ini tu minggu ini tu kena kesnong thamulah. Kenal kan wargi niru kesnong juai. Aku tu kopor, tu nang nangsan mana college. Tolong kum kesnong Nongkyndong. Kabangan orang ini kado orang high school istang dia ke elektrik. Dari lagi tu ki setiap orang itu ki tim orang berdiri. Kiba ki Khynnah wi yok ban rekod kali katai. Kena kenal ha por wai Dr. Don di chief minister. Hagoi ke sini jadi rekod dengan. Nama ni saya puri rekat tu college. Ikut dengan angkat di beli ke kamu don kam. Lepoi harta de. Mungkin mau por village college di kita Nongkyndong. Rai mentah. Ngam Nongkyndong chief minister. Isya kami esok. Dengan orang ini rekod yang minat bak buah kecik temu kecik jingkut bak ngam artetik hagoi kesini nerang thom unmi ulene kecik perister jong kami kerja kejogi dikenal bang ini bagi nak kerja ngerai tai buah jingkut ha toh buah jingkut ha bak ngam artetik bak ublei pun kesno bak sisi kesini hilong kami lap Ki projek ki bau MP ulapli hagani gasngi ki kentop ya ka jingsiang dau bilat ya ka phalau jong ka Rangthong Community Hall ka jingsna ya ka jingker na ka benta ka Dorbar Hall Harangthong ka palam mang sipau lak tingka hapo ka scheme MPLEDS arja arpusan ka jingsna ya ka kenro jong ka Dorbar Hall ka palam mang khandai lak tingka na ka CMS DF arja arpusan bat kum juru ban pelat pajba ya ka wei ka ambulance na ka scheme CMS DF arja arpusan. Or bergadak buat play ketiga. Dia mah habis ni buat. Dalam instrumen beliau menuju kejadian yang sisir di kesno. Sebagai politik semua mutasi kekap dengan dalam instrumen bangan yo kumenong bagi don kat lagi kini kepor ban play ya kenika fencing sini katai kalau benda kat kulung ke LED bakal muncul bawah cium secara negara cium secara pancung tahu cium secara Mynsiem juga hubungan dan kabel pun kita beri semua cium secara lembar bakit lepas ini ambulans bakal berhenti begini non penjara kerap kamtam hati por juga dan kami kepang di situ. Habatin pej bahagi kishap kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia
ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya